Alekele maito na Dr. Peter ambaye wa makia DCP wake asante damu itapolikania tele ndo amudo toe kama kia DCP Dr. wa mifugo yes na mdomo wa mifugo yona ndio kama ni advisor nek kwa kwa modo meje madirikali kina ushora chuma huduma kwa weka ushuru ya kulingana na ya kana ule kwa haya kwa bahati na modo mabadi ni moto ile vitu shule ile kwa kino modo ule kiruka kwa ile kwa ile ni kama sana kiruka ile mako bwete ukiwa ne kai ni tari 6.2 yari 6.3 billion chane ofisina ya ni ya profinance ya rekaturi cha domeli yumile kwa mtogolia wa kama CP maandamano kana ichora ya muda wa akimya geke kulikana agency mwina na promotion ni wa kwa mele
mara ono magathi na mbere na kanitha mara miteri na mutaka makia disi jendi kuna tamu nganya wa kamiruka kifu mai ni bumeda kuna kosa kwa ni wa kudikana na ni mo ya ti na ho di ku ni ya na me do mo ya tani ana do ma aya matari na ni wa mai da tu ko ti ma tra no ko ra ho di ku gi ti ada di kana na izi kama utu na ya ni 25 ana ko ya ku di kana ho yu fu ori tu ni ani basa ya tu ni ko tu ga di fara bu ko yugiati tumejadu isike na ugani yogi kuna kudoka wodi manyita nekima kama utuna Amerika hii opposition ya ya mwana jenzi kama na yugi otu ni kuma ya to gadi ile buyo mu wala kapate uga hakona adu lumu we had to na distraction kuna peaceful match no way for the moja kwa utima kwa maobu kule gona adoma maketi ya kama kasi pita mugili ya gua ya ni ya haya do ko buri ko ke buri muga muga Dr. Peter Baya gun sini dari kali maknya mari ko mo ya jadi itu mau de ko ni ni fo di ba gun esa ya maknya aske yani buba ko ta ese ba ta ko ya ko dina sio deri maka ko tema yani yake maka ugati kwa siasa ni tatu na mzee na kusho kwa hiyo kule ni abu kuna gahia hivi ndio mtimu ya kali ila atumite ndio agudu ya budget heki bora cha budget ya budget he mata agudu kudu ya muga kate ni toraji to kom ndio maana ugo terega kushi chama guta wange hau nya mmoja kwa iwe toga atiri urenda mu uko adu ni makara ni ko mu na tulizikanya mu ndio ni bera basi ma de mo ya ma ma boki ya iwe toga me furu yo mo tulire
de bora hiyo ndio ya president ndagera ciro barete ihenya reka urathiate karauri kama ituri pinyi no tu na wogeri ngoka gete to yo menyire o de mata bandia mo de ena kiti kauru gayo to mo to teria ni buli na ilo paso no ive ku hali wale nawe le tu ni manilo nawe au mapu next year ya ita kwa mono karo to ko hota machi mo ma ne gai ni ayana ega ni ko na ri o next mo to ti to ko te mo to fu mo ma ke ya o ke ka o ya mo ko ya bara o de ma ko te di o ma ke ya no ta o cho ke ya bu da di ya o cho ke je o cho ka ti o to to di me si mo de a ma ko ka o me pa ze di ka ni ka o ke no kai kai ni ku na o ga ni o bi ga fa mo ka mo ni he ma ke te o ke fu yo ka ani ko ma ke ka we pio de wa ta do mo ko ya mo ko hana ya mo ko ti ke ya itu president era ko ka ni buri ati ki kana ki ya ekiri ado gaye ne ari de ona bi ne gaye de ne ara ne je da mo de ya mo ri mo ri yo ri da e bo ma na be na 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 me de ki atri wi shura wali be ba na magalini na ni to ko mo ma ati ina wa gaye na ara ya ile fini ma ko ma do shinde nemo vinashirali to ko daga de wa shi rapita ba ko ni na ikuru na kula na taga ko na mwana wa kule so urona maundu mageri kama uni rumaya tutigeti ko mo tubura tuwega na nino mi kula atokuri tigai kweta tigai kwehe ni bo yanyu mo je ko ba kule ya shabira uri shifitani ko ni shumita ko kana ko to mo ni mo adu ma ko ne ne ko ka ko mushi we de mo bude tari miki do ko jam samani o to ma do fami ko ya kan o ketu akke ni to ro wa no ne mo hande mo do no mo ba ko se no e buri ga ba ti we ma de ga ya go te vi adu ma ko to go ya de e ko ti do ne no to mo na ga ya ko to bo abia ni so si go te vi no la ka do ra ni giri mata ne bo ka o ga ti da ni de ko abele tana ikutu ni ko da wa ya se na da ko mai fa cash copy to ya bele to na do de ko ya kayo ni da yo na yo da yo ko batri adu me ke ya sa shogima ni no to giri ha na modu ni da ya ko ro modu aye ko ko maru shi ni nya wa adu ma lebo na shi to giri ko ko gida ni na kidu ati kama mo yo ke do ko na de kama kina o ya kan de ko ya ko giri ko ma chance da batri peace second inclusion ni kuto na wa mudu ni kuto ena ki ho ya ita ko ai ko ko ta ni ko shina shi do magira ni ko bota ete do de shi o de head ko go ya machua mu ba kam ya ita no bo kri ani mo ko ya ko ni ta men o de me no ado ha ko ti ya do shi ko mai pa ni ko ka ma ni ko di mo ko ya o ko ni di no pa de ko ni ko kana to di ma credit ele ma ko ya tu meke ka o shi bota shi ba mende ki do shi o ona ga ya ni ri mo sha ga to go ya ni o ta we kira adu fu ba maisha o ko pa wa ni we ta mo pa men to na kuna shi wo de na final ya da ku wo do mo ko e pa wa people ya ko mo me de pa me ko shi ni siasa na o go ya na do mo to ro ku mai go ma so ya ma sa ya ba ta six of them please tia kama vile kwa si yani koroni ko karo ma to tiwe ko wadi kile ya to ni seneta ko na MP na governor
wenu wejamba ya ruriri loyalty gwikiyama loyalty na capacity ya na kutoa kwa kweli ila ni gwita rosina asante sana rege ndio tutapita mbaya ni mwadeki mawodoria na biashara kule kiama kia DCP na kwaoneka ya Naikuru nditaka kwa pamoja kangezetu mwana hizo wanaoshorona kilimo kwa tutoka ne twakona sene takawa murago makanusha nyaga doktora uhoro wa kahua samjo wa igana tafadhali ya amuti Tora ile lunga lunga kesho ine buke kama kadara